नमस्कार, वेलकम टू अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. आज आमी आमच्या स्टुडिओच्यान ब्रेक घेतला आणि हांगा गोवा सायन्स सेंटरान आयल्यात आणि गोवा सायन्स सेंटरान आमी एक आज बरेंच काम करपाचें आसा, लोकांक त्रासान घालपाचें आसा, बरोबर? ओके, हांगा म्हजे फ्रेंड्स आसा सर्वेश लाड आणि आरिफ खलिफा, हे पणजेचे स्टुडंट्स दोग जाण, आणि आमी एक ग्रूप केला. आमी क्विज क्वेश्चन्स विचारतले लोकांक आणि कितले एस्ट्रॉनॉमी बद्दल लोकांक खबर आसा हे पळयतले. तुम्ही पळयतात पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजे एक्सप्लोरेशन्स ऑफ द सोलार सिस्टम हो स्टॉल केला आणि हांगा सकल मार्स मॉडेल केला, ज्यातून जे रोवर्स मार्सार वतात ते रोवरां बद्दल सगळे हांगा मॉडेल्स लायिल्ले आसात आणि इन्फॉर्मेशन लोकांक दिल्लें आसा. सो सर्वेश, आय विल स्टार्ट विथ यू. एक 2-3 रोवरांची नांव सांग जे मार्सार आसा. करंटली आसा. वन इज क्युरियोसिटी, ओके, वायकिंग, स्पिरिट. ओके, वेरी ट्रू. बट वायकिंग इज नॉट अ रोवर. वायकिंग एक इंस्ट्रुमेंट आसा जे लँड जाल्लें. सो एनीवे सर्वेश, करेक्ट आन्सर बट नो प्रायज. यू आर पार्ट ऑफ द टीम. सो चला आमी वचुया सायन्स सेंटरान वचुया. आणि हांगा 28 फेब्रुवारी एवरी इयर नॅशनल सायन्स डे मनयतात. नॅशनल सायन्स डे म्हणजे डॉक्टर CV रमण, जाका नोबल प्रायज मेळ्ळें बिकॉज ऑफ स्कॅटरिंग ऑफ लायट हे इफेक्टा खातीर. रमन इफेक्ट जाका म्हणटात, बरोबर. अँड बिकॉज ऑफ दॅट फर्स्ट नोबल प्रायज इंडियाक मेळ्ळें म्हणून 28 फेब्रुवारी वी सेलिब्रेट एज नॅशनल सायन्स डे. आणि ऑन दॅट ओकेजन हांगा गोवा सायन्स सेंटरान व्हडलें एक्झिबिशन चलता आणि खुबशे लोक हांगा सायन्स शिकपाक येतात. सो पळोवया लोकांक कितली सायन्स येता ती. सर्वेश, चालू करूया. ओके, चला म्हज्या बरोबर एक्झिबिशन पळया, लोकांक मातशें सोतोया, क्वेश्चन विचारुया आनी लोकांची सायन्स वाडोवया, एस्ट्रॉनॉमी वाडोवया. चला म्हज्या बरोबर. हांगा NIOचो स्टॉल आसा आणि म्हजे बरोबर एक फ्रेंड आसा म्हजो, तो इंट्रोड्यूस करून दितलो तुमकां आणि हे स्टॉला बद्दल सांगतलो आणि मागीर ताका आमी क्वेश्चन विचारुया. Hi, I'm Salim from NIO. I'm working as a PhD student there, and I'm working basically on microfossils to interpret what is all happening in the Earth's past as a paleoclimate stuff. Okay. So, what is displayed on your stall? Sir, I have many things like these are marine minerals. These are like polymetallic nodules. We go to the sea, deep sea, and we take it dredge it out from the sea bottom to the surface, and then we study them and we see the chemical properties of it and see how it is forming and all. So I have a question for you. If you answer it, you'll get a prize. Prize is a booklet on astronomy, since our program is about astronomy. And I want to ask you the first question. Do you know which is the hottest planet? Okay, is it Venus? Yeah, correct. Venus is the hottest planet. सगळ्यात गरम planet solar system on Venus, not Mercury. आता सर्वेश आका question विचारतालो about Venus. No, that was not the question. Okay, so Sarvesh is asking the question. Okay, so what is the temperature at Venus? Is it below 400 degrees Celsius or above 400 degrees? Above 400 degrees. That's correct. So correct answer. So I think you have to give me a prize. CO2 is there because it's ejecting out more CO2. It's warmer than even the mercury. Yeah. So Arif, आमच्या फ्रेंडाक प्राइज दितलो. Salim, right? Yeah. Salim gets a prize. I think you should give him a big hand. ओके, सलीम गेट्स अ प्राइज. एक बुकलेट ताका मेळ्ळें आणि आन्सर करेक्ट आसा. क्वेश्चन आशिल्लो विच इज द हॉटेस्ट प्लॅनेट, टेम्परेचर कितलो आसा. विनस इज द हॉटेस्ट प्लॅनेट बिकॉज विनसाच्या एटमॉस्फियरान सगळें कार्बन डायऑक्सायड भरला. ग्रीन हावस इफेक्ट जातून आमची अर्थ वाट लागत आसा ते डिस्कवर जाल्ले विनसाचेर. सो कंटिन्युअसली जे सनलायट विनसाचेर पडटा ती थंय एटमॉस्फियरान ट्रॅप जाता आणि विनस एवरी मिनीट गरम जायत आसा. सद्या 400 डिग्रीज सेल्सियस क्रॉस केला विनसान. आमी कंटिन्यू करुया आणि आमचो आनी एक फ्रेंड आयला, मानस यो. सो हांगा मानस आसा. मानस सरनेम मानस हडकर. मानस हडकर आसा. ही विल जॉइन अस फॉर द क्विज. सो चला वचुया फुडें आनी कितें कितें आसा पळोवया. This is about nuclear power. We are all over India. We are having 20 nuclear power stations. We are generating electricity from the nuclear. This is the safest, clean and neat clean energy of source. It is also cheapest source of energy. Nowadays there is a lot of problems on environmental issues, pollutions. So this energy is very clean. There is no effect on environment, bad effect on environment. So all over the world it is accepted over. This is the we are using highest good technology for the safety features of the design of the reactor, construction of the reactor, operation. Each and every stages there are different agencies are involved in the that like Atomic Energy Regulatory Board. They are each and every stage they are going to inspect all the different stages of the reactor for their robustness, for their safety,
for their operations. Where is the closest nuclear reactor to Goa? Nearest nuclear power station near to Goa is Kaiga Atomic Power Station, which is from here, I think 150 kilometer. It is near Karwar. Yes, Karwar. So can we visit it? So this we are always welcome to people, students, engineering students to know about nuclear energy. There are a lot of job opportunities, how the nuclear energy is generated, how it is distributed and transmitted, and all the nuclear plants also we can see. It is green and environmental friendly also. So you can see at Kaiga. सरान आमकां इनवायट केले कायगा येवपाक. कायगा इज व्हेरी क्लोज, 150 किलोमिटर आसा, कारवारा कडेन आसा ते. न्युक्लियर पावर प्लांट आसा आनी सगळे गोंयकारांक आनी गोवन स्टुडंट्स आसा जांकां न्युक्लियर एनर्जीन इंट्रस्ट आसा तांणी अवश्य वचचें आनी कायगा न्युक्लियर प्लांट पळोवन थंय कितें तरी शिकचें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन म्हाका दिसता सर्वेश विचारतलो सराक. न्युक्लियर पावर प्लांटा बद्दल न्हय, वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट एस्ट्रोनॉमी. सो सर्वेश, यू कॅन डू द ऑनर्स. Yeah. You can come, anybody can answer. Okay. Astrobiology is a branch of astronomy. What does it study? Biology. Astrobiology. It's a branch of astronomy. Tell me, what does it study? Anybody else? Astrobiology will be the study of life on other. Yes, correct. Correct answer. Correct answer. Astrobiology म्हणजे कितें? Astrobiology is the study of life on other planets. So aliens in short. So I think Arif, you give sir a prize. Okay. Yeah. Thank you. Okay, फुडें वचया. आमी फुडें क्वेश्चन्स विचारया लोकांक. सर्वेश हांगा आसा आनी हांगा आमी कृषी विज्ञान केंद्र म्हणजे ओल्ड गोवा जे आयकार आसा थंय आसा. हांगा आमी आनी एक आमच्या फ्रेंडाक मेळुया. सर, कॅन यू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ? My name is Dr. Vilas Sakharkar. I am working in Krishi Vigyan Kendra, North Goa. Actually, the Krishi Vigyan Kendra North Goa is attached to the Indian Council of Agriculture Research. Actually, the ICR Research Complex for Goa is established during 1976, and only in 2015, ICR Research Complex for Goa is renamed as ICAR-Central Coastal Agriculture Research Institute Goa. Sir, can Goans come and visit the center and can children see? Yeah. Even in our institute, every year near about 1,500 students, farmers and rural youth, they visit to the ICAR, and almost all the students and rural youth as well as farmers, they are always welcome to Central Coastal Agriculture Research Institute. Sir, we saw your beautiful stall. Now we have a question for you. Can you tell me on which heavenly body did Russians land? This is the common sense question. The Russians landed on one heavenly body. Can you name the body? Which body? Okay, nobody knows. Russians खंय land जाले ते कोणे आन्सर करू ना. फुडें आमी विचारतले. But I have a easy question for sir. Sir, how many moons does Jupiter have? Is it below 60, above 60, or above 100? Take a guess, sir. Take a guess. Take a guess. Above 100. Above 100. Correct answer. Correct answer. सरान करेक्ट आन्सर दिलें. आमी विचारलें की जुपिटर म्हणजे गुरूक कितले चंद्र आसात आनी लोक सगळे 66, 72 म्हणटात. ना, जुपिटराक 100 वयर चंद्र डिस्कवर जाल्या. ते अजून सगळे नेम जावं ना, पण सर हेज गिवन अ करेक्ट आन्सर. आय थिंक इट डिजर्व्स अ प्राइज अँड अ राउंड ऑफ एप्लॉज प्लीज. या. Only 63 moons have been named till now, but it has more than 100 moons. We have discovered them. Yeah. आणि maybe you can suggest something and we will name them after you. Okay, सर्वेश. चलो लेट्स गो. सायन्स सेंटरच्या भायर पावले. हांगा स्टॉलां भरपूर आसात ज्यातून खूप भुरगे येवन इंटरॅक्ट करतात आणि सायन्स शिकतात. चला पळोवया ह्या स्टॉलार कितें आसा ते आनी कोण कोण आसा ते वळख करून घेवया. या, हाय. I'm Joel from Saligaon and I'm studying in Government Polytechnic Panjim. What are you doing here? This is our circuit, this is heart rate monitor. Heart rate monitor, like how in hospitals you'll use, it picks up the signals from the finger and it gives it to an operational amplifier which amplifies the signals and it gives it to an 8051 microcontroller which displays your pulses on the 7-segment display. What is this useful for? It can be used in hospitals, like not in hospitals, people who are at home, they can be use it like at home. Okay. It is low cost. They Okay. can check their heartbeat per minute. They can check their heartbeats per minute. Okay, fine. So, what is your name, please? Joel. Joel and? My name is Nilkant. Joel Nilkant and? Ryan. So they आमी हांगा कितें एक मशीन केला, समथींग व्हेरी युजफूल फॉर आवर हेल्थ. हांव तुमकां फुडें सांगना, तुमी येवन पळयात. पण आतां सर्वेश आपलें काम करतलो, क्वेश्चन विचारतलो. सर्वेश, टेक ओवर. Okay, so your question is, which is the only man-made spacecraft to go out of solar system?
Till now, Like this only, a very complicated a machine. big one. Okay. Yeah, It is a spacecraft. spacecraft to go out of the solar system. The name of it. Yeah. Yeah, you have to tell the name of the spacecraft. आम्ही क्लू दिता तुमकां. It has gone on a long voyage On the moon. outside the solar system. Can you name it? Okay. I'll ask you another question. One question is there. Russians have landed on only one heavenly body in the universe. Which is that heavenly body? Earth. Correct answer. Okay. एक ट्रिक क्वेश्चन विचारलेलो भितर जे तांकां कळ्ळें ना हांकां कळ्ळें वॉट इज द ओनली हेवनली बॉडी ऑन वीच रशियन्स हॅव लँडेड अमेरिकन्स हॅव लँडेड ऑन मून रशियन्स हॅव नॉट लँडेड एनीवेअर बट दे आर ऑन अर्थ एंड दॅट इज अ हेवनली बॉडी दॅट वॉज द क्वेश्चन इट वॉज अ जोक एक्चुअली बट दे गॉट द करेक्ट आन्सर जोएलाक प्रायज दिवपा जाय या या ओके सो यू आर द विनर नॉट अ व्हेरी बिग प्रायज बट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एस्ट्रॉनॉमी इज देर सो थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट चलो फुडें या मिलन आनी पृथ्वीज आसा दे आर बोथ स्टुडंट्स ऑफ शारदा मंदिर हांवें स्पेशली हांकां अटॅक केला बिकॉज आय लायक द टी शर्ट स्टार वॉर्स तुमी ऑलरेडी पळयला आसतलें लेटस्ट वर्जन ऑफ स्टार वॉर्स सो आतां सर्वेश एक क्वेश्चन विचारतलो कितले तांकां स्टारा बद्दल खबर आसा पळोवया सर्वेश Okay, yeah, Titan is an object in space. What is it? ओके द क्वेश्चन इज टायटन म्हणजे स्पेसान एक ऑब्जेक्ट आसा ज्याचें नांव टायटन आसा वॉट इज कितें तें वॉट इज दॅट ऑब्जेक्ट Okay, on Earth it's a watch company. So what's it in वी space? आर नॉट ॲडवर्टायझिंग टायटन यू कॅन आन्सर Is it something to do with Saturn? I've heard of it somewhere. Like, टायटन समथिंग टू डू विथ something to do It's a moon of Saturn. Yeah, moon of Saturn, correct answer. So both of them get a prize. Arif, prize di. Okay, so this is a small book on astronomy which will help you enjoy it. Okay, so thanks. Yeah, yes. चला फुडें या ओके आमी हांगा गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक सावड्ड्याचे म्हणजे कुर्शोरेचे स्टॉलान आसात आनी एक बरो कितें तरी मॉडेल भुरग्यांनी केला तांच्या स्टुडंट्सांनी तांकांच विचारया वॉट इट इज अबाउट हू विल टेल या Basically an automated this is basically an automatic irrigation system in which like if we set the time from 5 to 6 in the morning it will automatically start and give the water and will shut off at 6 आमी कन्वेंशनल वॉटर सिस्टमाक आमी पंप ऑन करतात आनी केन्ना केन्ना ऑफ करपाक विसरतात सो खूब उदक वेस्ट जातात इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाता सो आमी हो डिझायन केला तातूंत भितर आमी फक्त टायमींग फिट करपाचें लायक 5 to 6 इन द मॉर्निंग तो आपुणूच उदक स्टार्ट जावन उदक दीत रावतलो आनी 6 सुमार बंद जातलो म्हणजे वेस्टेज ना वेस्टेज ना उदकाची वेस्टेज ना एक्चुअली म्हाका इतलें वायट दिसता आनी एक्चुअली हे भुरगे कितले बरें काम करतात उदकाची कशी नाशाडी करतात तुमीच समजात तुमी करताय हांव तुमकां ब्लेम करता गाडयो कश्यो धुतात तुमी पायप लायतात आनी वरांची वरां गाडयो धुतात तें उदक आसा इट इज ड्रिंकींग वॉटर तें इतले त्रासान आमकां मेळटा गव्हर्मेंट ताका सबसिडायज करता हे प्लॅनेटाचेर लोक तानेन मरतात देर इज नो वॉटर टू ड्रिंक ऑन दीस प्लॅनेट आफ्रिका असले कंट्रीनी तुका खबर आसा न्ही सर्वेश भुरगीं मरतात उदक नाशिल्ले आनी आमी गाडयो धुतात बालद्यो रोखयतात Droughts and famines. एक्झॅक्टली सो प्लीज अशें करनाकात अंतरिक्ष मागीर पळोवया पयलीं आमची पृथ्वी आमची अर्थ आमी कॅर करया हांगा खूब सुंदर काम ह्या भुरग्यांनी केल्लें आसा ऑटोमॅटीक वॉटर पंप असले सगळे मेथड्स यूज करात वॉटर रिसायकल करात एक थेंब उदका खातीर अशें जावपा नाका की फूल मॅनकायंड आमची काबार जावपाची आसा वॉट यू से बरोबर न्ही सो वीथ दॅट मॅसेज एक सुंदर हांगा डिस्प्ले आमी पळयलो आतां सर्वेश क्वेश्चन विचारतलो या सर्वेश Okay, your question asa there is only one object that जे सोलर सिस्टमच्या भायर गेला त्या ऑब्जेक्टाचें नांव कितें मनशान केल्लें एकूच ऑब्जेक्ट आतां पर्यंत सोलार सिस्टमाच्या भायर पावला सो कॅन यू टेक अ गॅस कितें म्हणून लिटल डिफिकल्ट तुमी पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीच्या स्टॉलान पळयला जाल्यारूच तुमकां कळटलें क्लू इज इट हॅज गॉन ऑन अ लॉंग वॉयेज आउट ऑफ द सोलार सिस्टम Voyage is the clue. Voyage is the clue. Anybody can answer? Anybody? Voyager. Okay, he answered it. Yeah, correct answer. Voyager. Yeah, correct. That's the correct answer. Sir, I think all of you should give him a big hand when Arif gives you a prize. तुझे नाव कितें? Saurav. Saurav. So Saurav gets the correct prize. Yeah, Saurav. आमी एक असो एक प्रोजेक्ट केला जितून एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम तितून कितें जाता